larong to. Yes, ang laman ng bato versus Iriga. Kasi makita mo, puro kasi mga slasher yan. Kaya niya mag-slash yan lahat. Yes, Coach. Ambert Hermoso. Point guard, veteran point guard na rin to. Si Ambert Hermoso played so many wars sa basketball court and binawi kagad ng number 14 na si Kyle Borromeo. Yes. Long Intertown. Okay, kaya pala medyo kabisado nila bawat isa. Orada with a power move. Key. Jabs. Fake. Binabantayan. What a fake. What a layup and a score. Grabe. Good move on the part of Alanis. Ayan na, binawi ka agad ni Perea with the undergoal stab. Ambert with the short stab. No good. Orada with the power move again. Nasa unan si number 19. Number 19 with the lefty layup. Pasok. Sandrino with the crossover to Miguel. Number 14, Borromeo with a floater. And scores. Between the legs. Melvin magpantay for 3. Kaboom! Yes. Number 14, Cruz Ivan. Magpantay for 3 again. Back-to-back threes for Vernon magpantay. Fake up and under number 19. Ang gandang move, hindi lang pumasok. But there's an offensive rebound from number 4. Si William Arenzana. Agaw ni Cruz. Turaton. Easy 2. For Jason Orada. Is sizing the defense. Pull up for 3. Yan. Bucket. Grabe. Ganda yun. Nagpakilala si Alanis. Borromeo rushing, flying, scores, and pass to number 7. Bucket. Ayun, number 7. Sandrino. Rebound by Hernandez. Hernandez block again by number 24. Ay, kaso lang talaga nakuha sa tsaga ng number 24 si Hernandez. Jock Bellarmino nagmamadali, lumipad, umiscore! Grabe ang Jock Bellarmino. Ang layo ng take-off, partner. Ayan na ulit magpantay with the short stab. Tawag, huwag tayo titigil. Alanis with the jump step. With the lefty layup, no good. Rebound by magpantay. Alanis grabs the rebound and put it back. 19-27, pabor sa Iriga. Rojas, lumayup, drinapas. Sandrino with a pump move. Pasok yan. Pero tayo muna binabawi agad, partner. Ganon kabilis at ganon ka-organize ang Team Iriga. Team Iriga, si magpantay with 6 points and Orada with 6 points. Kicks it out to number 40. Number 40, si Arcilla with a baseline jumper. Taon niya. Ay, grabe. Iyan na nga. Drop pass to number 33 na si Moran. Gandang pasa yun. Partner. Yes, oo. Jason Orada. Sinalaksak. Sinubo ang bola sa ring nang walang katakot-takot. Yan talaga ang masasalubong mo. Umiwas ka na lang. Borromeo. Yun. With the cool three. Kaboom! No good. Rebound by number 4. 24 with the hook. Number 24. Arenzana. 2 points. Grabe. Kaso talaga, yung build, mas malaki to sa kabila. Yes, kasi tapos yung experience. Tres Reyes with the open three. Kaboom! Hindi lang pang depensa pala, coach. Meron ding outside shooting. Romeo sizing. Passes to number 33 with a good pass. And 1 plus the foul. Ayan na. Perea. Hesitation with the floater. Easy 2 points, partner. Rojas sa iyon, ang gandang depensa. Nakuha ni number 11 si Castro. Binigay kay Alani sa ibabaw. Kaboom! Kailangan ipasok yan para ipanish yung depensa. Na-open ulit sa 3 points. Back-to-back threes for Lyndon Alanis. Lumalapit ang bato with 39-47. Lamang pa rin ang Iriga. Pero sinagot kagad yan ng moving three ni Dagi Olea. To Orada, binangga si Alanis with the reverse. Grabe. Grabe yun, boss. Arcilla rushing, passes to number 24. Ang gandang pasa. And good finish for Arenzana. Rojas, binigay kay number 11. Castro with a left hand. No good. Rebound by number 8. Put back for number 8. Para sa buzzer. Bellarmino nagmamadali. Bellarmino. Bounce pass to number 2. Jason Orada. Hermoso nagmamadali. Line up ng kaliwa. Pasok tayo dyan. No good. Ito. Uy, pumasok. Sabi ko sa iyo, Lefty Rojas naman ngayon. Ng Iriga, pag sabing basketball, Coach Ray Iraula yan. Yes, let's take a look. Another 3 by Rojas. Ayan na, Dagi Olea for 3. Binawi agad. Dagi Olea.
Tingnan ang kanyang kampi. Kicks it out to Rojas. Rojas fakes. Kicks it out to Borromeo. Pinasa Uy, kay Alanis. Ang gandang ganda. passing. Oh. Good passing on the part of Team Bato. Pereira. Pereira open for 3. Binigay kay Raton sa ilalim. Raton. Uy, binili penetrates. pa. Grabe. Oh. Binomba pa ni Raton. Si Vernon magpantay. Muntik ng isalpak pero Oo, linayap lang. oo. Grabe. Magpantay for 2 points. So take a look. Magpantay. Aiming for 3. Magpantay for 3. Buket. Tira. Mahirapan to siyang Outlets. tumira. Yes to Cruz. Cruz nagmamadali. Pinasa Uy, ah. kay Vernon magpantay. Grabe. Good basketball being displayed Oh. ng Iriga on that part. Chemistry ng team. Ayan. Yan, tama Alanis nakanakaw. Passes to Borromeo. Borromeo sneaks. Floater. ka dun. Uy, ganda 2 nun. points. Grabe. Cruz. Behind the back pass. Magbantay. Magbantay. Inabutan. ng Ah. oras. And that ends our third quarter with a score of 61-79. Mino kicks it out to Cruz. To magbantay. Magbantay. Lilipad. Bumangga. Pasok ang tira. Grabe. Kita mo yung partner. Humiga Oo. sa ere. Sorry, miss. Ayan na, Orada. Outlets to magbantay. Magbantay. Flies. And scores! Ka-valuable ang isang Jason Orada. Oo. And binawi naman kaagad ng isang lefty layup ng number 19 na si Rojas. Will Moran, ayan na. Si Yan magbantay naman. ulit. Lumipad. Umiscore. Grabe. Grabing bilis, grabing athleticism. Oo. Ayan na, Borromeo. Ay, Rojas, rather. Rajas with the spin, with the fake. And naisa niya doon si Vernon. Naisa niya, napeke niya. And meron tayong update sa ating courtside reporter. Tingnan ako doon, pero salamat. Salamat. And nakita natin si Ambert Hermosa all alone. Enjoy the game. Yes. Kasi yung nga sabi nga ni Coach Pete kanina, Ating mga players. correct. Kumbaga, hindi ka mananalo, pero matututo ka talaga. Oo. Kumbaga, And ayan, si Rojas Yan. talagang natuto. Rojas, nagmamadali. Rojas, iniwas ang plus na foul. oo. Grabe. Ayan na. Drop si to Raton. Raton binigay kay Dagi Olea for Oh. 3. Kaboom! Mhm. Grabe. Yung mga players niya, yung mga seldom used players niya ng oras. Kasi moral booster yan. Tino, nagmamadali. Sabi ni Ambert, madali lang. Talagang nagmadali si Tino. Gustong makabuslo na 2 points. And nakakuha Yan. ng 2 points. At Yun. that ends our game with the score of 79 and 104. Winner, Team Iriga.